Tang hadian chi sengi na kani kata ka shiphotrek mentau brai ka seng HNLC kalapha da ka shithi she ka sarkar baga kwa banyakran yesuk no bat ka sarkar bat banthung do ksiang banyakran hapreng jongki ubala kmen rumbui ha baikran bekla pathai khubor ulong baganyakran bat ka sarkar India halor kani bar ka kam banji je ulani ki ksiang ki banyakran kala ya chakman na ka banta ka jiksuk jong yesterday kumba u chief minister badan buram jungi ulakren haki press menin ba ngidan kam ya ka formal communication ngidan kam ya ka formal communication naki syaka sarkar but hadin kata ka seng HNLC menega sngi kalapha ya ka shithi sya chief minister copy sya deputy chief minister but sya home minister na ka benta kaju ba kikwa ba ka jingsuk kan sinsha hapo kini kirilum khasi jaintia jongi bat kikwa ban yakren bat ke sarkar klaim dabu kendon kumba uchi besar ulak ong mende ba Maria yo ya kasih ingin communicate secara komen, bat ngilai yo mende nginle ya keberan kam, bat menin uci besar ulah batai, baka proses ban identify ya kita kiksiang kalayat, banga kermen scam, ba nginla ban yat state ya kena kam syakman, na kebenta ka jing sok ka jing roy ka jing par jong ka state ka jongi